Ebi byona byagambwe babashomire hahishomere rya Rwamujojo babanu bagabire birabo abeja bakozire je ombijoze by'omwaka ogwire ahe mfarasi 18 karicireti 18 hamwe n'emitwaro 50 bugabirwe abantu bagirango gavumenti ebahugireho yabura kubombekere byombeko byabeje kushomeramo aho bwahate bibina bishatu nibishomera omucombeko kimwe ecyabire kiriye kanisa kandi nakecero kubara area busheshe structures ninche abangi nibingi aba performance abana nibiyongera every year nabo ikintu cyaba government kwe kubasa kukwatiraho eterezo buyambi akombeka ibizimbe wabo ine abana abo bo kwikankara 10 plus nabana benda mizi mbamba konsa mizi mingi so nani sabangu government eyiturumu cyakubenci basika icyangwe kabandi zetereza mizi kabifo sofa inabaniga nabi norangwa banigana birutwa kushitama mu abashomire hahishomereri nabagamba habwenje bashaziremo kugaruka aho barabire okatungura abo kubatuka akawire myaka nk'ikumi ahatakurwaho grade mu myaka ya 9 so nuko kusharamu tukagira ngo ishomero ryitu yabiryo kutugayisa twayikora mu mukaba OBs na OGs abashomire Rwamujojo aha nuko kugira ngo katuyambe abana batandika gukora grade kandi kutwakozire cyo entunguka yarebuka nambwene myaka nk'15 yona tarho omwaka ogubire gwahingwire tutashize mu mwana wa division 1 omwaka ogwire Rwamujojo Primary School niyo yasinjire division ya Sheema Central omubigezo by'ecyamushanju obwe rwihaya Abeegi 12 omwidare ryo kubanza dera abandi 3 basigireyo bona bija omuri ya kabiri gasha kwa Michael Atwakire.